Keblai pi baro syagatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sengi kilong. Wan Peit ngor u Additional Director General ke BSF ye ki Khubor India Bangladesh Meghalaya. Kentat ke KSU ribhoy ye ke CAA Meghalaya. Penmelan kena skul ki pulit BSF Shillong Khubor. Bat penkop buram ke kurling khoi lai Khubor ye ki nyong shipara ki shipai histi. Bat mentangin pa shi ki Khubor bakham banyak. Kenang bagi Shillong ha ki thain Khubor India Bangladesh kindon ha ka sukasan ha ka ni kapor election Lok Sabha. Kinong ilam jong ke perton BSF ki leshimkia banum don kanu ke jingyakan at ha ki Shillong Khubor. Ha kini kisngi Uram Prasad Mina, Additional Director General BSF, ulawan jengo arsngi haka arpun riu bat arpun yau terik Lber, ya ke Meghalaya bat iki perton BSF ki bateri hakani ke Jylla. Haka jingalang bat ki perton BSF Uharbak Singh Dhillon, Inspector General ke BSF Meghalaya, ula batai hau Additional Director General ya ke jingteri bat jing apara ki BSF baro shilinter ki Khubor jong ke Meghalaya. Ulai thuru bakajing Peit ngor kalong ke bejur, kenang ban khanglat ye kinu ke jing penwit na Shillong Khubor. Uram Prasad Mina ulai kendo yo ba DP Walang Chief Secretary, bat yo Dr. Lr Bishnoi DGP ke belap tiang buram yo ha ke Jylla. Kinong elam ke senggi Samla Puli Khasi Students Union KSU na Ribhoy District, ha ke jingelang Peit ba balalong ha ke arpenyo terik Lber, ha yo maulong nongpo, ha kabala don lang kinoilam kaseng FKJGP HNYF kirang basnong bat kidukhat jong KSU na ke district kilarai da kwe kesur ban kertat mardor ya ka jing penterikam ya ka an Citizen Amendment Act CAA ha ke Jylla ban penpau ya ka jing persya ka bejur halor ka jing temu ban penterikam ya ke an CAA ha kari kinoilam ke KSU kil pelong da program ban persya ya ke an jong sarkar India bat ru bantang ye ki kendon jong kanikaan ha ka arpunyo terik Lber ha yo maulong nongpo ha kini ke jingelang ladon lang u president ka North Khasi Hills District kinongelam ke FKJGP HNYF kirang basnong bat kidukhat ka KSU North Khasi Hills District habakren ha kate ke jingelang kilaong ka jing pentrekam ya kate kaan kade ke jing yu rot ya ka hok jong kijat penriu rit pat Kibashong ha ke Jylla kathan chatay lam mingi bat lada ailat bakatekaan kan trekam ki khun ka priu nyau trap kin kalalong tangkum kinong tong ne kinong tho ding jong ki mender kinong elam ke KSU ha ke te jingelang kiloong kumbaka seng kala yeng persya na du basdang kan yeng persya bet hadu bakut lada ka sarkar ka pentrekam jubor ya ketekaan Shwaban penwai ke jingelang kinong elam bat kidukhat kaseng kila thang ye ki kendon an jong ka Citizen Amendment Act. An ya kene ka an ka ba kumki ritpai ki ba don hapo kene ka khatam hapo ka Thai North East ko jongi kan long ka bakta sibun yangi ba lada ki wei pat ya ki jai penriu na ki wei pat kiri kirwan ban buhai snong sapo ka Jylla ka jongi bat tangka to kan yapor kilalong ki try snong hapo ka Jylla ka jongi kanno lengi tang ki khasi khamtam ni kiret pai hapo ka Jylla Meghalaya ka jongi bangi don tang sitro lada ila pelong anya kane klempek ba sisin kasngi ngin sa shat lep na ki wei pat ki jai penriu ba dain halor kane kanong rim ba bat ka jingyo ai jingai jong kaseng Khasi Student Union bat kiwei kiseng kibla ya snok tilang hakane ka por ba kila sim ya kane ka rai bat ya kane ka sinjam ban penlong ya kane ka program haka ba kitang ya kane ka kot an haka ba ka sarkar India kala penlong an ya kane ka bil ka bakiunra te ni kerpat ba ya ki nongsong snong ki Samla bat baro ki bayo sngew ya kane ba ini ya snok tilang bat bang ini ai men sim lang ya ki kine ki seng bhalang ki jongi ki bla sim ya kane ka rai ban rat ban thang no ya kane ka kot an hakaba ni ka nagalyang ka dorbas dong imla klem da don lang ka jing snok tilang jongki seng bhalang bat ni kermen ba sisin kasngi
lengba ka jingi trailang jongi ki dorbar snong ki dorbar right ki hima bat ki seng bhalang ba ngila ban yakun haban na job ban pendu no ya kane ka ain ka ba ka sarkar India kalon ra ya kalon ra ha ka Jylla bat hagari hi jongi borok away tengam don sibun kum kada kajing lagi bakum kada kajing penjenda yang kena kain Lord Shillong Lord Shillong Lord Shillong Islam Islam Lord Shillong Lord Shillong Islam Islam Kipulit BSF kila pelong ke program penmelen yaki kena skul bat yaki Peit ba kathan balat Southwest Khasi Hills da ka bapin ika yaki suloi kitup bat bunjat kitiar yada bat kitiar ya kun bersya yaki nong shun na Shillong Khubor ki ba persyang bandrung tu sya India. Yakini ke program la pelong Habarman Bari Border Outpost da ke BSF 193 Battalion. Ha ka bala play de Rajiv Kumar Commandant Hakmat ki Peit ba ki kena skul bat ki perton BSF. Ha kini ke program la ailat ki kena skul Shinrang bat kentai ban ketahap bat persyang siat kini ke suloi jong ki BSF. Kini ke program ke la play ki jingmut jing perkat jong ki kena skul na ki Shillong Khubor. Don na pedeng jong ki kila yok mensim bat kila angnot bandrung syakani ke perton ya dari enda kila kenjok kerta. Da kawai kesur ki Peit ba kila penpau ke jing sngongo ik BSF ki bala ailat yaki ban ketak dala ki jong ki keti ya ki tiar ya da Khubor. Bahumi in Bangladesh's struggle for independence and the subsequent liberation war, resulting in the emergence of a new nation. During the Kargil War in the year 1999, Border Security Force remained deployed in key locations along the line of control. The border with Pakistan passes through difficult geographical areas, passing through the snow-capped Gangetic peaks of Kashmir, the inaccessible mountains of the Pir Punjab, the vast plains of Punjab, the inhospitable Thar Desert, the inaccessible and vast marshy areas of Kutch, and the extreme weather. Kumshi benta ban pensaanan yala ki jong ki longkni ki badon benta ban yakun bat yale ban penyo ya ke Jylla bapura lani ke Hill State ka kur lingkhoi like po na West Khasi Hills District kalapun ko burom ya ki nyongut ki shipara ki bade ki shipai len lade lani ki non violent volunteer na ka benta kari bakajat benriu ki basha set patok ha ka jingele Hill State. Yakini ki nyongut ki shipara na ka kur lingkhoi like po lapin ko burom ha ka arpun riu terik Lber ha ka dorbar kur ka belalong ha Shillong Sitli Nongstan West Khasi Hills District. Ki kerteng jong kini ki nyongut ki long uba Exlandi lingkhoi ba Darlingstone lingkhoi ba Ospier lingkhoi ba Delus Pink lingkhoi ba Bet lingkhoi ba arngut ki bela klat no uba Pulin lingkhoi ba Sking lingkhoi. Hakini ke jing penkuk burom la don lang Samla Lambok Starwell Marngar Presiden ke KSU Sengkemi ubala syakot ngobha kum ukongsan. Ha ke jing senran lang kinoyelam ke KSU West Khasi Hills District uba PBH Tempun Sordar Shillong Sitli Sketri Shillong urang ba dong kikmi kikini kipara bat kipersa jong ke kur lingkhoi like po. Ot isoto ba ngiu menom kam pat jo I patep manu kita sipai ba khmat ni sipai ibari jong ka chat pentu jungi tu Khubor misang pampau berthai tang hadin pakai Jylla jungi karake ya otomobil kosan pro di persang banyak sa dipenta boper atoleng jungi ka perinyo terap nisyam bernilam ditang buon pak kita kirunan di sipak kasorkar kapsumla apa ni itu renyuma nasyam ni kini kebuban penpau kajing sungu ko buram ya kur langkhoi lai po kapla syam ni kum kini kesenjang bat kini kadai kepentang kepkongsan bat kepentang kebakrau akaba penjai penkemau syak kepatik kamtam saki khun samla jo kur langkhoi lai po ba ka kepentang kebengini benle kat ni penjem hasla jo potri ba jinglong samla kawan tang sisin bak kajing imru kawan tang sisin kajing keli galong
nang lalet no na sela jum patai pat kita kinong muna yungi in ais ke paten ke babuan mangi sautu pan kran ya ke imlang salang asnong matau kamtam pan kran ya ke jat pen reu pan penne ya cilong trajat men reu utiet ba jo kata sedang na kol ki kor ki kran ki dor par kor ki kran ki snong kin kran ki et himakin kran ba ki et himakin kran ke jat pen reu bro ka wi kran pengakan pang kata kolom papreng kacing yat step Khubor kacing kala kini sini iba nyemla su ba soto teng kacing start kebangi hapan nyebe hendrai akini kisngi ngai kacing ket klik sedang ban hiado kiskon samla fair yang in sim la jom penta bagan le hasunong ngatau kham tam ni le nam takari bakajat betul ko ki don ki long kimi kita ki samla bagi don kon samla ki ong ku arung seki isu don mi bong lairung pas set patok sakem bulet andai ngasukwa pan pasat lang pi kum ko kurul khoi lai po don ki kon samla ki batrang bami don ka jengalut bak sakri jakri bakajat pendur ko wei wat nam khang wat nam penting ai siam penclor yaki ngatara ki kini ramba jompiru pan Khuborang tak sengi kimdei bakisa set along komita kena mulai kapsniu set along amta idawa jongari bakajat pendur ko dekat ke along i kamdai paongba insuset pengitan nong tu nong tim andai ngasupan kemau ya kini kowe rada tiro sing kacing im juko ka kot ajing bendi ini utang ni umta kumuta ukrawat bakajat penriu lalu piang nongba wasasden pasi kamdai jasden pasi bau dei to nong tu nong tim mrai nong ile lan duot nong takari bakajat pendur ko pak kapan kemau ru kowe lada utam Nelson Mandela Arpu news nang usok ini bendi kaduk kadwai haduk Uzenet Sangma para terajong Dr. Mukul Sangma ulat kerteng kumukertong keseng All India Trinamool Congress AITC Natura Parliamentary Constituency banyakun hak election Lok Sabha kabanlong hak khat kendai terik uyayong Lesen ranya udu Dr. Mukul Sangma bat kiwei kinoya lamba khamat jong keseng AITC Hadin baladap thep kerteng uzenet ulaong bakum keseng bat kinoya lam ngiyeng skem triang bantri shitom do yap na kebenta ke jingbet jingbiang jong kipat ba ke Meghalaya bat ban kentiu irat ya ka syaprang kumba kipat ba ki angnut baro shikata kinoya lam keseng All India Trinamool Congress AITC kila pentip siya Chief Electoral Officer ke Meghalaya bakaseng kalatung saupo ngut kinongelap batnong perta election MP Lok Sabha hakani ke Jylla. Nakini ki saupo ngut lakan thupru ia ka Mamata Banerjee President, Wabhishek Banerjee General Secretary, Dr. Mukul Sangma uba Charles Pingrop bat kiwe. 제 딱나난이랑 동아 몽송바테 자트니 이슈랑코 파르라멘트 레스카나 아로바 자트니 쿠랑코나 원 몽송바트와 MP니 카몽겐 아로 달로 안층 느끼냐 달로 등탕 안층니 메갈레오 센트럴니 스폰서 카고파 스킴랑 방엔레 방야 등탕 비망오 이야랑코 남에데게 임플리멘트 카아마 카쟁야마 가정 어디 사와야코 쿠라운겐 파르라멘트라 우니문에라 MP니 감침바모 달로 안층나까 메갈레오 NPP गवर्नमेंट होंगे कोनेट सांमा चीफ मिनिस्टर होंगे दालो आगाता सांमा कोनेट सांमानी थानी नोगपा कोने गमन या माइदकी बिया कोनेट सांमानी अपसन दोलनी बा आधा गपा थांगनी मिस गवर्नेंस को बा एलएच इरेगुलरिटीज नामी इम्प्लीमेंट खागी जारांको बेन प्लाट की जानी रांको माइदकी खुराउनगेन कोने गमन नुनिया चलन हाद द्रिप तोया कोन मामुं सलोबा जातनी फालो खुराउनानी खान चिंगक जाय पार्लियामेंट कोने गमन दालो आंखो गारुल्सनि मानदारां आथिका सोनि दंथां आथिनि खारम सिखारां आंखो सियोका ओदे एमपि नागता आंना चलखो ना ओदे आंगा जे चांगा सापानि जे बिदाबुदिखो जे सेंगानिखो नखो पाइसल पाटिहा याखो खाखेताव जाखाले आंगा जातनि फालो
kurang oni kampu kagen nya kuracaknya. Competition da saleng sangma mungma agatu sangma. Competition the present incumbent minung again was now Congress Party bisongni gemak campaign ka anyo bisongni activities ko nakatken sum angode bisong dewan NPP ne jeng ta sakam kaya. So basically economic rong thali agan gen sum angode dalo Congress ni candidate NPP ko chiatna facilitate kagapa ongenga unigeman in short agan angode NPP ni demi candidate nomba mam golani dongja unigeman manderang ancinga chka songni manderang jerangan syokna ke parang wa bisong nambati yako nami gamba ko chetchangchang plam puldu chanchi botrang kon gen yang bebera aroba chka songni manderang yanpak chance ko nangnak chokmotinga aro chance ko kaingon next option de TMC ni candidate nagri dongja ya dol nagri dongja unigeman manderang masia manderang bebera bisong gemakan 증박송 게님 원이면 증가 가동나 ya election 증가 제나 가동 좀 못다. TMC 랑바 DGP na support ka acem niya kan naro dia. Haka arpunyo trek Lber ukertong MP jang kaseng Voice of the People Party VPP u Dr. Ricky AJ Singkon rengkat UMLA Kamaulai uba Bright Star Well Marbanyang bat kiwei kinongket kam kaseng na mairang kilahir syakasnong dongki ingding kabaha bapo kamairang constituency ban pensyai kenong rim jong kaseng bat ban pan ke jingkershan na kipat ba banjit yu kum UMP na Shillong Parliamentary Constituency. Ha ke jingkren u kertong MP jong geni kaseng ulabu ke jingkeli. Balai ke Jylla ke hiar syatraidu ha ke AKA baro. Ha ke ba ublei ula kerkuyingi ha ke liang baro. Kiba ula ai hangi. Henry ke bas ngau sang sot ban berkat. Hakini kisan posnem ha kejaka bengin langkiu penban nginang hiar syatrai habai nujor bat kiwe Jylla kari India ula penkut. Way jong usnam arajar arpaway kay kaba yumat party kalong abangi Peit ya kajing long jingban haganika ri kaba eight kajongi anong ya pi kabo hangi ya kijing kali bangin kali Shano kari kajongi kan poi. Kita kishen kiba pau. Aga jing yat nanti jong kari kajongi. Agi ki sampos nam. Nado pengiyo ya kata Jylla ka pura kata ka arpawai tri jong banai paningkom kat kendai spa nyo puar. Ngelayat kum tu sanpo tuli kisnam. Bat haga por baga Jylla jongi kapan kre arthat ya kajing tap jong ka sampos nam. Kai kawa laja ya ka Jylla jongi lengba kita gi khana samari kiba penpau kiba yatho umdei tang nagabanta jongi andai nagabanta pai ba jongkari India barok khawai shapanga jinglong jingman jongani ka Jylla ka ba eight ka jongi kaya tho kani ka khana samari bangi dai ka Jylla ka ba doktam sagi thai lammi ngi ngilong ka Jylla ka ba dunatam hagalyang jong ka putri ngilong ka Jylla kabada ko tham hakilyang jongga sensar khada hagalyang ka roi ka par ngidon satraidu hagalyang jongka rep karyang ngidon satraidu hagalyang jong kiwei ki benta kom hagajing khoj ke suba solongo hagapor bami kata ka report baga Jylla Meghalaya kade kababat ya kedan kaba satrai na pedeng ki ship hoteli ke Jylla ki baret hagari India barok kawai Snow le ran ban i ya kabakum kita ki Khubor longkum utu kena ubaile examen ban wadap kata katiyan halo hadin kata kajing tho examen kajong uyo ke marks bala fail lut ka Jylla kajong iru la ponong kalong haga kadur hadin son post nam jongka jingya nanti jongka kafe lot hagibon ki benta satraido hagibon ki benta bat ko mo wai ne kirangba oba layat rengkat bat kani ka Jylla hagarta kai ka ba pelong yanga kai ka ba pelong ni ba adam kai ka ba pelong tumi ba bright bat ki wai kirangba ni don tang hindiap not ko ki papa habangi i yakini ki khana samari
ibo ya ka jingkali abale baga Jylla jongi kahyar haruk katni katni shatrai do jong ke baro para bangi perkhat ya ka jingkal khu pat ki jong oblei ya ka ni ka ri ka ba it ka jongi ki jingkal khu ka jong oblei nagalong ha ka jing akaliang juga mariang saudong sokun kaba pangat kasbo jaga kendo kaba sbo kaspa hapo kendo gidon hangi yau do yom mau usyap mau shun uyareniam sigili kitan just southwest khasinews sele but don shibon ke boble lakal khu yangi kom kajat penriu pat kali ka Jylla ki don kini ki wa ke ba khoi flet ki shat ke ba nok rumpum nang tangi don ki deng ki se ki plang ki kan bat ke lolong ka jingkar khu ya ki nong song snong hamtam si ke nong kendong aga ba ki don ki nong sumar kan bat ke ba ki kan bat ki ba mi na ki snong ki than ke jong ki ya long ka jingkar khu ya ki ba bon ki pai pa nong song snong ha ki dong ki than Pai sekaliang jong gading don komi ki sente ki skot. Long ba ka Jylla Meghalaya ka don ko malai hajar. Na pleng ki jat sentiu ki bron hak kani ka perthai barokawai. Kom kata ka spa ka bo bleu ai hangi. Nang ta pai sika jat penriu. Ongi long ka jat penriu. Ka bawat hak bol bompat wan ka gospel. La tep ingi kum kata ka jat penriu. Ka jat penriu tep riu tep lei. Ka jat penriu ka ba tip kor tip kha kajat penriu ka ba tip ka kor ka buram bar kajat penriu ka ba mani yo play ubaim para den balawan sa gospel lanang penjanai lanang penwandur susu la nang penkerpang susu ya ngi kom kajat penriu kita kilong kijing sisa ke ba ublay wala ai wala tese wala kerkohi rei kos so sangsat nang perkat baden san pautri ki snampat haga jaka bunginang ke no be ka kedon sikawai nginang yar penban satrai bat kum kita kiramba dagaman sem jonga ding sokya apo ka ding lam jong wei naki uramba rabanong urapa haga ni ka ri ka e jongi iba arden mela basai mai iba menget ki bon no ding jongpi pila kwa ruben don bentalang bat ni haga ni ka por amrei naki daw ki ba kung ka party ka balik pan let kaleng sodong ki jaka ya ka ban pan snow show paipa jong ni ka ri ka ba e ki nongrem jong ka party em Samla e ka ban don ren kat pat ni bat re isyawan komne kom ren kat bat e ba bright pa mga kom kurtong ki ba mentas te smok sendram ki akwa e nga ban don sate bani yu to kurtong re kem Samla ban ngamla ban don sate hangni le se di kwa iba arden ni mon ngadon mga bari ba bright ba kini kiramba te kom ta ko ki pa ba ka bung on kalong apo ka jing lam jung ne ramba u balai lom yangi kom yanga bom pa judon benta menu haga kam san himasima lani kata ka politics kom ba play asno ni kini dong kren shadin ngade tong no hikai ola pulut e ka por mental alpu prosnem kom no hikai pat kom sakri jong blai u ba julai ye kaban yala ya tong nong pedem orang siu spa ujanga dede haga bakum kata kapor hausnam arhajar Badak itu ki khubor ngila poisya bakut tak ada minasam biang kuble shibot.